ड्रग्स प्रकरणात राजकारणी आणि सत्ताधारी पक्षाचे आमदार घुसपल्यात काय कितें हाची सीबीआय चौकशी करपाची मागणी प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केल्या। नायजेरियनांच्या खुनाची केसूय सीबीआय कडेन दिवची अशें पक्षाचो मुखेल म्हणयारो ट्रोजन डिमेलोन मागला। The murderers getting arrested will not solve this problem because influential men, people's names are coming up who are supposed to support these murderers. The brain behind the murder has to be established. Therefore, because top influential people from the ruling side, names are cropping up, and if one has to come out clean, this matter has to be handed over to the CBI. Because top influential ruling members' names are cropping up, and the lawmakers cannot run away from the law. नायजेरियनान रावपी भारतीयांकय असोच त्रातामेन मेळटलो हे नायजेरियन दूतावासाचे अधिकाऱ्यांनी केल्ले विधानाचेर राष्ट्रवादी काँग्रेसीन टिका केली। An official from the Nigerian embassy gave a threat. The NCP strongly condemns this and appeals to the Indian government to take serious action because this is not becoming of an official belonging to the diplomatic corps. परवरे नायजेरियन गोयकार आणि पुलिसांमदी पेटिल्ले केस्तावान गोयकारांचेर घाल्ल्यो केशी फाटी घेवपाची मागणी राष्ट्रवादीन केल्या। One side planned morchas by BJP leaders, that case is withdrawn, and here people who came to your rescue now the non-BJP people are being picked up. NCP strongly condemns this and demands from the government to have some sense. It looks they have lost the balance. Forgery cases are being withdrawn, which is a clear planned crime. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। वास्को सडावेले उपबंदखणीतले सगळे गटार रस्त्यार सोडिल्ल्यान थळाव्यांक घाणीन सध्या नाकाशेवर जाता। बंदखणीच्या वाठारांत अन्न महामंडळाच्या क्वार्टर्स आसात। क्वार्टर्सांतल्या लोकांकूय नित्याक हें सोंसचें पडटा। लोकवस्तीन दुयेंसां पातळत म्हूण लोक भियेल्यात। वास्को सड्यावयले उपबंदखणीतले गटार रस्त्यार सोडटात। हे गटाराकडच्यान लोक यो वच करतात। हे खणींतल्यान वाट काडत लोकांक वचचें पडटा आनी पर्याय ना। गटाराचे चेंबरे सारखे नात। लोकांनी कागाळी करूनय कोणच कानामानार घेनात। आता थंय जळारां जावपाक लागल्यात आनी थोडे दीस परिस्थिती अशीच उरल्यार दुयेंसां पातळपाची। 15-20 दिन हुआ है, फिर चालू ही है ये कंटिन्यू, और इधर से लोग कीड़ा बेड़ा बहुत हो के आने जाने में लोग बीमार पड़ रहा है। इसलिए थोड़ा उसको हम कंप्लेंट दिया तो कोई केयर नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट को भी हम लोग लेटर लिखा, हमारा साहब ने भी कितना ट्राई किया, लेकिन अभी तक वो लोग आता नहीं है। दिन रात भर सोने को भी नहीं होता, इतना बदबू आता है इसका। और ये थोड़ा रहेगा तो बीमार पड़ जाएगा। ये आदमी का पाँव देखो, ये 2 महीने से ऐसे ही पानी आ रही है। ये आदमी का पाँव देखो, ये इधर ये तकलीफ ना आमगेली घाणीच्या वयता आम्ही येता वयता घाणीच्या से जो पानी आता है ना वो सब ऊपर से जा रहा है। इधर स्टाफ का क्वार्टर है, लोग रहता है, उनको बदबू का तकलीफ होता है, गंदा होता है, सब जाने आने के लिए तकलीफ होता है इधर। तो कितनी बार हमने लेटर भी दिया है बंद करने के लिए। वो जेल से पानी आता है बाहर, उधर का उनका चेंबर बंद होता है, बार बार वो बंद होता है, लेकिन वो दुरुस्त नहीं कर रहे वो लोग। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब। सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाण म्हापशा बाजारातल्या फेरीवाल्यांक खातीर पालिकेन 11 वांगड्यांची वेंडिंग कमिटी तयार केल्या। ही कमिटी फेरीवाल्यांचेर लक्ष दवरतली तशेंच तांच्या फायद्या खातीर म्हत्वाचे सल्ले दितली। हो निर्णय म्हापशा पालिकेन घेतिल्ल्या खासा बसकेन जालो। पालिकेन घन कोयराचो विलो लावपा खातीर सुमार 5 कोटींचो निधी मंजूर जाला। स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लायव्हलीहूड पॉलिसीच्या सगळ्या नेमांचे पालन करचे असे निर्देश सुप्रीम कोर्टान दिल्ले। ते प्रमाण म्हापशे पालिकेन म्हापशा वेंडिंग कमिटी नेमल्या। ही कमिटी शारांतल्या फेरीवाल्यांचेर नजर दवरतली आणि तांचो व्यवसाय तिगून उरचो म्हूण ते विशीं शिफारसी करतली। चीफ ऑफिसर विल एक्ट एज अ चेअरमॅन ऑफ दिस कमिटी आणि एक ऑफिसर अपॉइंट करचो पडटा एज कन्व्हिनर टू इम्प्लिमेंट द डिसिजन्स। तो आमी आमचो म्युनिसिपल इंजिनियर हुसेन मुजावर म्हणून ताका अपॉइंट केला। नाव दीस 10 members which have been nominated from the councillors सुधीर कांदोळकर and मनीषा कवळेकर, म्हापसा व्यापारी संघटनेचो अध्यक्ष यशवंत गोंडळकर, स्ट्रीट वेंडर्स कॅटेगरी आसा तितून आमी फेरी विक्रेता सेनाचो अध्यक्ष
सुदेश असोटीकर आणि PI ट्रॅफिक सेल शेख सलीम. पालिकेक कोयराचो विलो लावंक सरकारान 5 लाख दिल्यात. Procurement of solid waste management equipment for collection system in all municipal councils. It total सरकारान जवळ 5 कोटी सँक्शन केल्ले आसा. 4,96,30,500. प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ. आता घेऊया एक व्यावसायिक बिसाव.